I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah. Angithathele lithuba nginibingelele nginemukele ke esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso. Irhapsody yamaqiniso incwadi yekukholwa yawonke amalanga lebhalwa phindze itfolwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke ngolwesihlanu tilishumi nakuthathu kwenyanga yenhlaba umfundisi usipha isihloko lesihle kakhulu uthi mani ucine ungavumi ukucekisa igama lenkosi Malibongwe. Kanti ke umbhalo wekuvula siwuthola encwadini ya Isaya sahluko sama-43 livesi lesibili kufunzeka kanje. Nawudzabula ekhathi yamandini mina ngidawuba nawe. Nawudzabula ekhathi yemfuleni ingeke ikukhukhule. Nawuhamba udzabula ekhathi yemlilweni ngeke ushe. Emalangabi ngeke akulumeke. Mayibongwe inkosi. Nakabhala umfundisi uqala uthi kungendeka uthi khanze ukhathatekile ngako konke kuqinzetelwa nekuhlukushekiswa kuto tonke tinhlangothi ngenxa yelivangeli. Kodwa ungapheli emandla mayibongwe inkosi. Lokhu lokwendekako kunalo likusasa. Kusebentela kwakho inkosi akusilo lide. Kunenjongo neliphakathe. Amen. uNkulunkulu akazange athembise ukuthi konke kutawuhamba kahle noma kube bede tingcinamba. Wasitshela ukuthi kutawuba nebulukhuni, kutawuba netilingo kanye netitha. Kodwa emkhathini wako konke lokho waqinisekisa ngebukhona bakhe kanye nekunqoba ligama lenkosi Malibongwe. Uyachubeka ke umfundisi uthi awuphindze unake lesikufunze embhalweni lesivule ngawo. Akazange asho ukuthi ngeke ube khona umlilo noma emalangabi. Lesethembiso asisho kungabi khona kwetingcinamba, kodwa siciniseko sebukhona bakhe kanye nekuvikeleka kwakho ekhathi kuleto tinkinga mayibongwe inkosi. Lokhu kukusita uconze isizathu sekuthi athi kuthathe kube injabulo yonke kwehlelwa tinhlobonhlobo tetilingo. Mawufunza incwadi yaJakobe sahluko sekucala livesi lesibili mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uthi liBhayibheli encwadini yaDaniel sahluko sesithathu lisitshela ngaShadraki, Meshaki naAbednego tisizwa letema tagcina ngci ekukholweni kwato yize simo bebabhekene naso sasilukhuni kakhulu. Indzaba yabo ivame ukukhunjulwa ngalamalanga lahashulako kanye nekukhululwa kwabo lokwamangalisa. Kodwa kunalokunenge kulendzaba. Basengakajika kulomlilo babhekana nekugcekwa, kulahlwa kanye nekuqanjelwa emanga. Babhekana nekutondwa kanye nekucinzeteleka ngesizathu sekuthi bala kucekisa kukholwa kwabo mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uthi encwadzini yabaseKorinte besibili sahluko sesine nawufunza livesile le-17 ithi ngobe lolusizi lwethu luncane futhi lwesikhashana lusilungiselela inkatimulo lengenawulinganiswa yaphakathe ligama lenkosi Malibongwe. Ngakho ke kukhona tintfo lekumele ubhekane nato wendlule kuto noma umelane nato kuze uphile lempilo yebukhosi uNkulunkulu lakunikete yona. Kungendeka kube netilingo kuto tonke tinhlangothi, kodwa emkhathini wato tonke ungetulu kwemnqobe ligama lenkosi Malibongwe. Encwadzini yaTimothi wesibili sahluko sesithathu livesi le-12 ithi yebo bonke labafisa kuphila ngekukholwa nguKristu Jesu bayawutingelwa bahlushwe. Amen. Mkhulu longakithi kunaloyo lo7 mayibongwe inkosi. Lokho ukutfola nawufunza incwadi yaJohane wekucala sahluko sesine nelivesi lesine. Uyaqinisekisa kuMateyu sahluko se-28 livesi le-20 nawufunza lihumusho lwe-NIV ukuthi nibokwadi ukuthi nine nginani onke malanga kuze kube sekupheleni kwetikhathi mayibongwe inkosi. Beka emehlo akho elikusaseni kanye nasenkatimulweni yakhe
Ungavumi ukuthi kabedwa ingcinamba ledendlulako. Bani nesiciniseko ukuthi noma kuvelani livi lakhe litawuphikelela empilweni yakho futhi inkhadimlo yakhe itawuhlala njalo ibonakaliswa kuwe nangawe. Ligama leNkosi malibongwe. Amen. Ngidawucela ukuthi sisho kuvuma utawusho emva kwami, uvula inhliziyo yakho, ungaphakamisa isandla sakho, usho lamagama uthi ngimile ngicinile ekukholweni. Akukhathalekile ingcinamba nemimoya lephambanako, ngobe lomkhulu uphila kimi. Livi lakho lingibeka ngetulo kwato tonke tilingo, futhi ngihamba ngekunqoba njalo. Ngiyakubonga ngebukhona bakho, kuvikelwa kanye nelivi lakho lelingehluleki, egameni la Jesu. Amen. Nawuqhubeka nesifundo lamhla ufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko se-15 uqale evesini le-57 uye evesini le-58. Ufunza incwadi kubaseRoma sahluko se-8 uqale evesini le-31 uyogcina evesini le-37. Bese ufunza kubaseKorinte besibili sahluko se-4 ivesi le-17 ngelihumusho le-Amplified Classic. Kanti-ke na ufunza hlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye, ufunza imisebenzi yabapostoli sahluko se-4 livesi lekuqala uyogcina evesini le-31. Bese ufunza incwadi yaDikronike besibili, ufunza isahluko se-16 uyogcina esahlukweni se-15. Na ufunza hlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili, utawutfola incwadi yaLuka sahluko sekuqala livesi le-26 ugcine evesini le-38 kanye nencwadi yaDitronomy sahluko se-11. Ligama leNkosi malibongwe. Inkosi inibusise, nibe nelanga lelihle. Amen.